Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pirate News TV aho muherereye ku isi hose nk'uko mumaze kwimenyera dukomeje kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Tudatinze rero tugiye kwerekeza Kibumba igiye kubona umuriro nyuma y'imyaka myinshi bawizezwa n'uburi bwa Kinshasa, ariko niba wubone n'iterambere rigezweho muri Kibumba mugiye no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hakomeje kubona iterambere rishingiye ku kuba AFC M23 iri kuyobora ibi bice yafashe mu ntangiriro z'uyu mwaka, ikabifata irutsinze ingabo nyinshi harimo FARDC, SADC, abasoda b'u Burundi, abacansho b'Abanyaromani ndetse na FDLR, tutibagiwe abazalendo. Abo bose rero bishyize hamwe kugira ngo barwanye AFC M23, ariko bikomeza kuba iby'ubusa. Nyuma rero yo kubatsinda yatangiye gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere mu bice bitandukanye yafashe, yaba gukora imihanda, kubaka imihanda, kubaha imiriro cyangwa umuriro amashanyarazi ndetse no kubaha amazi meza, amarobine. N'iterambere rero AFC M23 ikomeje kugenda igeza ku baturage bari bamaze imyaka ibihumbi, imyaka amajana, imyaka magana bategereje, amaso yaraheze mu kirere, ariko uyu munsi n'ibyishimo by'agatangaza ku baturage bari muri NEO za M23 igenzura. Tugiye rero kujya Kibumba nk'uko twatangiye tubibabwira, aho Kibumba ugiye kumurikirwa umuriro w'impinduka mu buyobozi bwa AFC M23 ku nshuro ya mbere mu mateka yayo. Kibumba, agace kari mu murenge wa Nyiragongo, karitegura kubona amashanyarazi. N'isezerano ryari rimaze imyaka myinshi barahawe, rimwe na rimwe ntirigerweho cyangwa ntiryigeze rinagerwaho, ariko ubu AFC M23 yiyemeje kurishyira mu bikorwa kugera mu Ukuboza 2025. Ibi ntibivuze gusa kubona umuriro, ni ikimenyetso cy'impinduka kuva mu mwijima w'isenyuka n'icuraburindi kugera ku rumuri rw'icyizere n'iterambere. Iminsi yari imaze kuba mwinshi barategereje isezerano ry'iterambere kuva ku itegeko nomero 58 ryo kwa 22 Kamena 1929. Kibumba iri mu karere ka Nyiragongo cyangwa teritwari ya Nyiragongo, ntiyigeze igira amazi meza cyangwa amashanyarazi. Nubwo yari ifite ubutaka bwera cyane n'ahantu heza, ntacyo yigeze igiraho mu iterambere. Imyaka irenga 90 irashize, ubutegetsi bwagiye buhindagurika, ariko ijambo amashanyarazi ntiryigeze riba ku muco wa Kibumba. Ndetse no muri 2015 ubwo hatangizwaga uruganda rw'amashanyarazi rwa Matebe ruri ku birometero 70 gusa mu majyaruguru ya Goma, rwagejeje amashanyarazi make cyane ku midugudu mike. Kibumba yo yakomeje kubaho mu mwijima, ubutaka bwera, abaturage b'indashyikirwa. Nubwo bimeze bityo, Kibumba ntiyigeze itererana igihugu. Imboga zaho ziterwa mu butaka bw'ibirunga bufite ifumbire karemano idasanzwe, nizo zatangiye gutunga domaine agricole présidentielle de l'Ancele de Peni mu gihe cya Marshal Mobutu. Imirima yaho iri ku butumburuke bwa metero 2000, ikagira ikirere gikonje hagati ya -10°C na -20°C, kiza cyane ku buhinzi bufite ireme. Mu burasirazuba hari ibirunga byazimye, naho mu burengerazuba hari pariki y'igihugu ya Virunga, bituma Kibumba igira ubwiza budasanzwe bwa Afurika y'ibiyaga bigari. Ariko inyuma y'ubwo bwiza hahishemo amateka y'agahinda, intambara z'urudaca, kwimurwa kw'abaturage no kwidagadura kwa leta yibagiwe abaturage bayo. AFC M23, AFC M23 hagati yo gusana no gusubiza agaciro iterambere.
mu buyobozi bwa Ephrem Kabasha uhagarariye AFC M23 akarere ka Nyiragongo kagaragaza impinduka zifatika. Gusanwa kw'inzira nyamukuru ku bufatanye na guverineri w'intara Erasto Musanga, gutunganywa kw'isoko, gucunga umutekano ku mihanda ndetse n'umushinga mushya wo kugeza amashanyarazi Ikibumba, byose bigaragaza imiyoborere ishingiye ku bikorwa bifatika, aho amagambo ahinduka ibikorwa. Kugeza amashanyarazi Ikibumba mu Ukuboza 2025 ntibizaba igikorwa cy'ikirango gusa, ni igice cy'icyerekezo kinini kigarurira abaturage uburyo bwo kubaka ubukungu bwabo bw'aho hantu. Amashuri azashobora gukomeza amasomo na nyuma y'ijoro, no kuvuga ngo abanyeshuri bakora ama-etude nijoro bakaba basubiramo ibyo bize. Ibitaro bizabika neza imiti, inkingo ndetse n'ibindi biba bikenewe kuba byabikwa mu mafirigo. Ubucuruzi buto buzazamuka kandi urubyiruko ruzabona amahirwe yo kwiga, gukora no kwiyungura ubumenyi ku isi yose. Ubukungu bwaho bugenda buzamuka. Isoko rya Kibumba ryamaze gusubira mu murongo, ubuhinzi buriyongera, abacuruzi bari kugenda bagaruka, kandi brochette z'intama zizwi cyane zirongera kugira abakiriya benshi. Ibi ntibiturutse ku mahirwe gusa, si amahirwe, ahari umutekano, haba n'ishoramari. Aho haba umuriro, no kuvuga ngo aho habaye umuriro haba icyizere. Gutanga amashanyarazi Kibumba rero si umushinga w'ubwubatsi gusa, ni gukosora amateka yo kwirengagizwa n'igihugu ndetse no kwerekana ubuyobozi bushya bwatangiye ibikorwa aho abandi bavugaga gusa. Kuva mu mwijima tujya mu rumuri. Mu gihe utundi turere twinshi two muri Kongo twibagiranye, Kibumba yo iritegura kumurika mu buryo nyabwo no mu buryo bw'ikigereranyo. Abaturage bari baramenyereye gukoresha lampe tepete n'amakara bazabona umuriro uvuka mu matara y'amashanyarazi ku nshuro ya mbere, cyangwa bakoreshe n'uburyo bateka, bakora ibintu byose bijyanye n'amashanyarazi. N'ihinduka rikomeye rero mu mikorere n'imibereho. Umucyo ni ikimenyetso cy'agaciro n'icyubahiro kagarutse. Umuriro nk'ururimi rwa politiki. AFC M23 ikunze kunengwa mu bikorwa bya gisirikare, yahisemo kuvuga ururimi rwumvikana neza, urw'umurimo n'ibikorwa bifatika mu kugeza amashanyarazi Ikibumba. Yerekana ko imiyoborere itagarukira ku magambo, ahubwo ishingiye ku musaruro ugaragara. Bityo Kibumba yahoze ari ikimenyetso cyo kwigizwayo ihinduke ahantu h'igeragezwa ry'iterambere rishya rya Kivu y'Amajyaruguru, ritangwa n'umucyo, imihanda n'icyizere gishya hagati y'abaturage n'ubuyobozi. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza ibya Kibumba, aho AFC M23 ubu noneho ikomeje ibikorwa bitandukanye bigiye gutuma ibintu bihindura isura. Uko bafataga iyi Kibumba akaba atari ko ubu bagiye kuyifata, igiye kuba ahantu h'icyitegererezo, iterambere risesuye. Ubwo mu Ukuboza 2025 amashanyarazi baraba bayacanye. Kibumba mbibutse ko rwose ari hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Iterambere rero rirahageze nyuma y'uko AFC M23 ihigaruriye, ihirukanye abazalendo. FDLR yari yahageze, Icukiro nabyita, ndetse na FRDC haberaga imirwano ikomeye cyane. Aho Kibumba rero hagiye kongera kuba iterambere rikomeye cyane mu gihe AFC M23 ikomeje kubigaragaza. Reka
dutegereze rero no mu bindi bice nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitandukanye by'iterambere biri kugenda bikorwa n'ubuyobozi bwa AFC M23 si ukurwana gusa ngo baha abaturage umutekano ahubwo bari no kubaha n'iterambere ry'agahebuzo bari bamaze imyaka ibihumbi bategereje igihe cyari kirero. Reka tuvuge ko ibi ari byiza dushimira ubuyobozi bwa AFC bukomeje gukora ibikorwa nk'ibi byo kugeza iterambere ku baturage. Ndabakunda cyane muri abagaciro. Bless up.